Kababwire ngo igitondo cyiza mbifurize umunsi mwiza w'icyumweru. Turi ku itariki rero ni tariki eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe ni umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. N'ibiki rero bituzinduye muri iki gitondo ni inkuru ya Rayon Sport aho yihanangirije ikipe ya kiyovu siporo yikubita ibitego bine mu gice cya kabiri gusa. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa, igice cya kabiri bakaza bashimangira ko ari ikipe ikomeye kabisa. Rayon siporo yahitwaye neza, yamanutse umucucu neza kabisa. Ikipe ya Rayon siporo rero yatsinze inyagiye kiyovu siporo ibitego bigera kuri bine gusa. Ibyo bamwe bise kuyihuhura kabisa. Dore ko itamerewe neza no muri iyi minsi ikipe ya kiyovu siporo. Ni umukino wa shampiyona rero y'u Rwanda Premier League, igeze ku munsi wa munane aho Rayon siporo yagombaga kwakira kiyovu siporo ku isaha ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba kuri Kigali Pele Stadium. Mbere y'uyu mukino rero hari bavuze byinshi na cyane cyane kuri aya makipe y'abakeba. Kuva kera iyo agiye guhura kandi guhinga kabisa ubutwari, buri wese yihiga ubutwari kabisa afite. Mu bindi rero byavugwaga mbere y'uyu mukino ni ingaruka ry'abahoze mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, igaruka ryabo kabisa. Bari barahejwe muri iyi kipe mu myaka igera muri ine ishize, dore ko nabo bari babukereye kabisa baje gushyigikira iyi kipe ya Murera. Kiyovu Sport rero yatangiye yigaragaza cyangwa se yihagararaho, ndetse iminota 45 y'igice cya mbere irangira yombi aguye mpiswi. Abakunzi b'ubucaca rero batangiye kwikomanga ku gatuza muri ayo minota cyangwa muri ayo madakika, biterwa uko wabyumva. Batangira kwikomanga ati aha turahaca umucyo. Akagozi rero kaje gucika ku munota 57 w'umukino, ubwo umusore witwa Iraguha Haji yafunguraga amazamu akubitamo igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport. Abareyo bakomeza gushyuha ari nako abayovu basuhererwa. Haji rero yongeye guhagurutsa abareyo atsinda igitego cya kabiri ku munota 77 nyuma y'umunota umwe gusa. Faringanye arongeye arabahugurutsa nawe mu munota nawe yabahagurukije kabisa, anagamo ikindi ibitego bitatu mu gihe intsinzi y'umunsi kabisa. Abantu no kwigarurira amanota 3 kabisa bayacyuye uwo bita Adamu Bagayoko, nawe yakubitagamo igitego ku munota 90. Rero nyuma yo gutsinda uyu mukino Rayon Sport ifite ikirarane na APR, biteganijwe ko kizahurira kuri stade Amahoro, ariho iyi match izabera. Iyi ntsinzi rero kuri Kiyovu Sport, Rayon Sport yayise ubutumwa kuri mukeba w'ibihe byose APR FC, nayo igomba guhabwa isomo rya ruhago hatitawe kubikomerezwa. Kugeza rero ubu Rayon Sport yagize amanota 14, inganya na Gorilla FC izakira APR FC kuri iki cyumweru. Kikaba cyiza kabisa nyuma ya polisi ifite amanota 15, nyuma yo gutsinda bigoranye Rutsiro FC ibitego 3-2. Ni mu gihe Kiyovu Sport rero yagumye ku mwanya wa nyuma n'amanota 3, n'umwenda w'ibitego bigera muri 13. Rero reka twifurize abareyo kabisa intsinzi nziza kandi bakomereza. Reka rero na Iraguha Haji, urumva ko yabakubisemo kabisa ibitego 2, abereka ko ari umwana w'irubavu batiganye kabisa. Mwongere rero mugubwe neza. Gendi Emmanuel, iyi ni Disport. Kora like, share,
comment, subscribe niba utarayikora ikore kugira ngo tujye dukomeza. Ciao ciao.